Ko ngā waka haurua tēnei, tētahi whiringa toa te haere aki nei, mō te reanga te kaima ono tau me raro iho. Ko Cully Lane College no whanganui kei te ara tuatahi, te kura iwi o whakatupuranga rua mano kei te ara tuarua. Tauranga Boys College, me Tauranga Girls kei te ara tuatoru. Kaipara College, te kura Māori o Porirua. Auckland Girls Grammar School, te kura kaipapa o Ruamata. Te wharekura o Rākau Mangamanga. Hamilton Boys and Hamilton Girls are in lane 9. Te kura kaipapa Māori o Hokianga are in lane 10. Te kura kaipapa Māori o Mangere in lane 11. And Tuakau College in lane 12. Ia rātau e whakariterite ana, kua ara mai te haki mā. Tai hoa ke kātū te haki whero. Nā kua ara mai te haki whero me te tōmina ka kore rātau e whakawhiti i te rārangi timata. Arā kua timata te reihi tēnei te whiringa toa. O te Te Ihu. Ana hei whakamohio atu kia koutou. There's actually a team in lane 13 as well, but it didn't show on our screen. It's te kura kaupapa Māori o Ngā Uria Māui. They're in lane 13. Didn't want people asking where they are. Aroha mai. Didn't show on our graphic. Kei mangamutuhia rātau ni. And, you know, we have to announce them because Te ara tuarima. Te kura Māori o Porirua, currently leading. This is Kaipara College, and this is Te kura Māori o Porirua. Whoa, this is probably one of the closest finishes we're going to see today in day one. Oh, everybody wants it. Oh my goodness. Ko te ara tuarima? Toru, I think. No, yeah, kei te tika koe. Tuarima, te kura Māori o Porirua. Ngā toa whakaihuaka o tēnei taurua mano rua te kaumawhara. But that was a close race. Me whakanui ka tika. Ka whai whakatupuranga,